Abusiafo ma mu nyina kwa aba ye de aseda kese be ma kunkumfo ene kunkum bronya no so apai nti alande obi a nye ready na fo onye na chede bronya ye be dia ma obi ehun se ye your town me sheda ma kwa aba good evening so akwa aba ediba Adom TV so me okay sana ene so eye fiada ene otwedi apode Adom ye ene eduru but ye nye fiada ye koje ye kobo keke ye bro dada ye ni bronya no ye num sa o se ye fa adwen because obo unyane a o case no wo a eda o clear enya de abro no ebe yi case na free ho na na ye ba be hwe asem bia ehia pa na watwi so be hwe radio station so TV station so akwakoye muna ato ene ade nkola esese wo mo ho asem na ebeka na se de ne obatan bia ni ne ho adaje e wo se okọ adwuma kakra wo bedi ntu beja oba edna ma obi wo maame unue bi be ma entete ba sa na ya ye ka kire ye nso ene mema tete ba na koja maame obi a o hwa akra no kwan ben so no be hwa akra no to de bia wankasa kra ebinu ye kununum no ache na ono ane ba awenga no wa mia se obi ye osa de na obeye ye wo man panifo ye kan kola o but ye wo man panifo girls sisters no obi ache no o mepe o mempo ko jam ha no ne ko one ko ano na ko radem o ahead ya me ro o wo wie eye mo na to ye rape make a bra cameraman utum se waye bida so eye criminal ba ye tiga na hanti ya fa ne se oh enya hwe bra na me se me nya no ye na ya fa na se ne boy ya eye criminal enti na ba be hwe sa de nyina obi ye obi bi sa na wa unim se we wetietia ho fa ho de so ade na e wo se oye e wo se okodware e wo se okoro ho ukọ report ma police ni betimi master e nyina ye bieja fa ne sa police ni betimi aye sa na and a lawyer for my being from UK to Ghana, from Ghana to South Africa, ne Southern African areas. Human rights lawyers, papa, my being consultants, gender ministers, I'm not going in ba. And cranny a nipa ye dear wasem or my being, ever come wasem. If I'm a fair poker, film lady, Adom TV and our channel. Your live so I was 94.7 and you may ever can now wasem. And to me, Bronya Neban, Jeep TP papa, Shadum TV, Bechichobi, who did you just Nadia ko. Now, Ubu and Pennyfo and no Becca, so meaning I'll be a African way because I never Friday into the year and ran a car. After your bro dada, you knew and train Brunyana. Yeah, they are quack to us, and Adom TV now. You're not near home, now for your father, I can have met also. No case, and I knew. Abusianfo ya sama makwa babio na maka dada se ye wo Adom TV so ena ye de me okesa na ye de ebrem na ne so se de make cha dada no muna ato ye sese nkola de wo so police fo ye ne wo ho wankasa ye de ade na ye wo no wo ye oba se wo ye akola se wo ye aba ye awasi so se wo ye oba raba wanyini de wo so hu na defilement ni rape defilement ye nkola obi a oni 16 years ono no ye defilement but de wanyini abro sa no ena ye monato na ye rape no enim no respect of person say de broni beka no en fa ho say ena me de manyi ena me de me prema ni ena me de we say onim ma prema fo enam tan wankofo to omomo na o because be ma de ogengam obi a na say na dwene no moja efri me pese meka ne ma bebi efri ni sisim na bofa ni chimu a ahoodin bi e ba ne mu no de obetimi aye no enti e wo so obi a Udi TV no eto Adom TV na ubie wasum na utie pa na wahu de ya obebo wa ho ban wabo nkora unuanom bi watu omu nyina efo na ne lawyer Edmond Makwe Foley e wo Gimpa Law Faculty o che human rights o che criminal law wa bempa we obi o ye adwuma say human rights lawyer e wo South Africa nom ne ade nyina kwa brocha san aba na wosan ye obi anakoye consultant ama Ministry of Gender and Social Protection asem we ye ken ye nkwala nom ne ma ho asem so gender ministry no na si wo mosre so anka ye ka se ye to obi mu na ye nko medical report onipa ni kapre wo no agya menaka enka ministry no wo sika so de ye abra na ye betua kenye baby ewoni Dr. Lawyer George Shaw and so last week no we enche ha no so UK lawyer pa and wa be fie Ghana into UK o ye adwuma Ghana so o ye adwuma no so e we ha enti penifo ma mama kwaba yeah, just my sha see feel so lawyer Foley unim say o de o da ho kira de na wa so wa ye human rights ne nkola ho ayi pa da wo kuma so pa cho e ka defilement any raper e kire sen yo if am da say it here for me chia mon so ye ka ayi yen sha see feel rape no ye can rape say ya ye kasa mun ye be ka say
watu obi mona ana se wafa no wafa no na kire sen se woni nada na enwere de ya beto sabi bebre na so edu bebre na yere fi a court so de to sabi ya kan court so de ya kan sa akoye se bema ode ne bema na ewura oba na se oba no wabro ya beka nze enfie 16 years nti wo se ye bema eko oba ho ani bema oba ntumi nye oba ne ntumi nye oba eno ne yemfre ne rape na oba betime e bema oba no so bema no so anye yesa nti ene I say ye kwan a ekire enim ba ko pe won edi ehwe kwan be gaze one way street nti free bema ho na eko oba no ho e wo so oba no oburu 16 na wo so yo oba nso emra no so san kire eye Ghana emra mu no kire se court be hwehwe ma wo se court ni hu se ampa ode ne bema no ewura ni mu kitwa bi kura ebe kono o sa ani na kire se rape na mpacho sebi ya nkofo ye chinkofo kokota o ya so me broshe keke eno kura no I see ani emra ne kire se brofo kasem na say the least degree of penetration ti watia kakra na kra ani na ni se nipa no so ode na adwen eba nipa de bema no eye oba no ani nti oba no e wo so ka se owura mesrew mempesa o kire no kwan bebre so se wo sha ase na so wudu baby no se owura jai simesi jai mabre festival ne jai wo to aso a se na adwen ni ho and one tears ye nti ye wo se ye de wo begina court a ye kire se ampa na wo ye bema na ye oba wo de wo bema ewura animu wo de wura animu no so na se o se mesi mempesa nti yetimi ehihye sa niema we na ye de wo gina ho na ye kire se we aye sa na kire se wagu mra no en ne rape no defilement no eye sebi obi a wadi ondi 16 no na no rekan so ya akola enkyere oba anabema emma ne mema nyina nti wo betimi de aye bemu aketua bi aso small boy bi kura wo betimi de aye no eho no emra ne kyere se wasan ewuram wura na wo wura no so edu defilement na emra ne kyere se ebetimi aye se wura na se se bia yina ye nima nyankopon bon na ana se se bia wafa ne to no so yesi abapa no so yesi eno ye unnatural carnal knowledge eno kra ye kyerkyerem kwakoko echi a yebetumi aka se wura na num kra no eno kra so your offense eno kra so your offense ani ankra on ba chinkrofo kose nkrofo boni agofo di nkroma no de enti eno no so ye behwe se wo ye eyi na emra no ka se nipa daseni ekoye rape no eka se bema enso edu defilement na se nipa daseni ndi defilement no wabiem ye twekra ebe ka se ema ne mema nyina se wo de ya akola ondi 16 na emfa wo se akola no ka kire wo se fire me ya we konya girl 15 years be girlfriend bi I no see you I wofa we sugar daddy and resident sponsor enti me no beda wona sponsor na da emfa ho kran se girl akola na na se me na beda ye bechew ana san kran na aba no so nye wo ani wo enso ye bechew emra ne se akola ne nti ase ode ba yo ono a na atwe wonsa de ko ho emfa ho ye bechew I see ye bechew ani lo ase mo mbese osisu dia na mema neti because mema de we apanyo we aketo o we akoko ye tuntum once ade amano no nko ade o mfa ma no crop awro na ade amano obeye nti so ye oni 18 na ono oni 16 na so ono akra ba na o se obra from ya waso beye she ani na du baby crimes me bra George be kire mi fi UK ono sense hona English me hona ye mra ni fi baaye nti omokro mwadu omokra omkase du baby a akola na gi atomokra no enfo adwen nko kasi na nim plane se usa menye woye wonni na okoya wo akiro
ani eno na ye kan defilement nti defilement ni ye hwe so osa 16 rape net is wa bro 16 ni nyina so ye offense ye etiamra I see you la Joshua ma memra ona musa se eba ne se obi koye obi sa ansa na emra ne babam no se bi obi yam sa o mi fia emra no so ontumi mo ame I bet my boy because once one ko report here emra no en pesa he and one ko report there and was nti but said a criminal law no aban no and a ebo yini na ho ban nipa no ho ban nti ya ban na hye nti omunya tidia ba se wan kan dia obi anim nti ho no nti ko report ya den na be ma wasem aye de wa wo ko report no because ma te se eto de bi asi o na nipa na dware nti wa woro we die ya abayi a amaga na ha nyina ye hejeheja ye nyina ye kan wasemi asi asem ni si 14th omo ko report no 2 days later 16th nti sa asem ni si a de na wo nipa na de na to no oya kolade a onim nti wa oye maame de na wo se oye pani a onim de na wo se oye maame no ana say bia ni oni maame na ti oni o hye obi ase wa wo ye se be ye kan say guardian wo hwe ne so no wonya tipe se wo kaka na say school kura na teacher be hu say akwara no 90 year na say wakoka che na e wo say e ho na okọ na okokoka che e friends mpayifo na omodi hu ada na criminal law say e say enya ade a etwam nti say ankoka kura na say 10 years some of the last cases I'm here in Lameba no omo ni nkofo akwade da for almost like 35 years omo ko ye report no they still prosecute yeah the omo court na we ka prosecute no ti ase pampato say ba ne say o ko report a say bia nipa ne ye wo sa no say wo draws say bia wo draws na wo sha wo say wo de ko wahwene e bi na tete ya e wo say wo de ko watare e bi na tete ya wo say wo de ko ana bia dware ansa na dress bo powder na we awako then abema wo case ayede said the akoye say I say case bia wo court bia no nyina so no evidence no ana ye de be di asem no enti draw so say what nyese ba fa draws na nkwa no nche say omuntumi nya but ebebua because the more evidence na say draws na ati draws na ati no yakoye fingerprints ye hu say the south baba na oye no nsa esom anase ye hu woni fi Dana how me fingerprints ba am say okrom ho okrom na de enu ha okay nti Ghana ha no bia de be wan say bia ni maame ne say ai sa drossi me na me toma akwala ai da me nim say ni kala ye say na ya kofa ya ko hu say kala na sisi asisa na say ko hu woni fi anase around the vicinity no be circumstantial evidence abetima be kan ho nti ai emfa won say wakwadware but say bia almost the best evidence true the ubenya said the ade ne achi ne feeling say nka omenya no raw nyoma ni na ba wadware kra na say ombetima say bibisa na say akwara na say against the nipa so bia ni ho nti e ho no ombe eno wona bia medical ni bebam medical report ni bebam say bibi enko iye wo akwara na ya ase bibisa no na ebeka medical reports ni asem no na mebuso ni abema se de na wo se unya na wetimi akona ma wasem ayede wo se ne okay se be oba na obema akoda wo bia bidie obi enim na ampa so obi ato mu na nipa no onim se bone no oyent onya na bonten obe no wodem nti de ubenya ebemo asem ayede no ebi ne de he yo efia enna ye ka se de behwe de doctor na behwe ebehwe na se sebio se fantifo ka se akatesia so obi amfa ne da ene ne ye ka se bibi wo ho anyankopon na bo honam bi o efre na hymen na kebeti no se boja bi aba ho nje ne ya doctor ne hwe o hwe ase ho a obehu se an ho na ate enso mia mekai ma me adwuma wo South Africa ne doctor bi be kire mu se ya doctor fo no omunya abutre esanse nyeni nyina na ye force hweso obi de bibi egu ensema ma obi anoma ase wada na wato ne boa afa ni pande se na force bi ani ho ti doctor no wanhwe ni ya wo hu se bibia tete anaso ni nipa no kun ya na se bibisa enti wo beto boa ahwe omo o chechiri mu so omo nim ne ma mutumi ahwe hu se aha no
se bi obi aba ho ha nti ye hia sa report na kire se ampa obi akọ ho I see ene ne asan ene eyi oba no ana akola ne di nkomo eba ne sen na woni nipa no ehia ye ne se ti sa kasa no nso ebe kire yen se wamfa na dwen amma nti ye eyi adansidi ebenya se o obi kọ ho be ma bi kọ ho ene eho kasa na ebe kire ye se o nipa no wamfa na dwen amma sa adwen na amma ne de hia pa sakoya akola nso dia wampene so enu ye very important say enya bede di say wampene so a ubeka ya ra emre bi Ghana ha say be yes be the Spanish fly na yes boy say pa o mi anom no wapie em say UK no anom fan date rape o mi anom no wapie aso jugu so Ghana ma so de fo the idea for the pie pay no call fried rice and chicken no ye je Guinness ni ye je we ni ye je Indomie ni ye je uwi ana fe odi bia so ensen mama no do konim sa wonye o nti afi wada na hate se de woka no ono wampre ye hu se watim ana wo wati no wada na oye ne bibia e bia wo so ye hu se wa wonim se de ho te nye sa na atade ete ana se wo hwa nsuo bi bibi nti eno no sa no wo de draws na ebe kwakoya dance ana se doctor ka se still a high man ni broken na Ghana ha say unua doctor na wo kan wo South Africa ni a ha for so mo ya mo say high man no anom de check e wo be de na waka asem obi ni wo bi ni say bre you rape me yo enna minua George ka ahase ne sa engineer so no enti mesre minua ma ne ade se atowa ewom se ye ya ebi o hɔ ye ya pa nti me se nipa ne ho ayi we hia ma wo mpa ne ho nsuo bi kra na hwe wo ho ntinu akwadware na wuri nya akukuduro ato sana bia wasɔre na akola ketwa no bize draws o atade a wo hyew den o bobɔ ne bɔkɔ ensi was atade a wo hye no kra aposifo ye hwehwem pa na ye de mo friend forensic eina o mehu se nipa no ne ho kakra obia obi wonu e fele bia ometimi ahwehwe ma ye mpensempense mu ehu se ani sa ni pe so mo samre eno ani ye hia wahu nti se draws you se shimis na wo show dan wo de bobon boko na fato ho ensi na yenkoya report no ebeboa pa se enya sanjina so no dia ebeboa ma sa ka ho se ye mre mu no emra ehwe enginesi ni adansidi ho e ka se law of evidence no eno so kire se eba na sa boni e fa mo na to ho ne ade a we hia say akola ye will be a friend corroboration I say we hia obi nso a na dance die begina say akola ketwa na nipa mienu ade o mo ye ide dance obi ehu enso say wetimi aka kire obi a akola na wo de so wo ye mampani kura bo ho moden so sofo na obe ka kire na obi a so wo fan eben wo ho aka kire na smart to me ni edu say begina court edi adanse a ebetimi afresa nipa kro no na say akola dia ye etimi from mame mi frɛ eja say han wo bai asmo kan yi wo so te ne sen ndi sa adanse die ni be ma eno so boa la jojo ma mbusa say e police station a dia na wo say police ni ye wa woni me Ghana ha say wo monte say mo kro mo no UK hoyi Ghana hanom de ministry no Lord ye adwuma ho no maka na enokra na ma omote dofsu no se de ba identity e be mo mbete wase woduru won ko bi won ma yem hihye nti asem no kan nsi so o kan se no asan kan se no akan se nya so oboa o but ayem hihye nti wo de mirika kra na adwane ana ade na nipa ne ye no di 2 days ana 3 days but I say na dream because obi wo ye na dream say me twen mama wo ye mi kunu ansana na ba ma bia ba bu che se wa say no kra ana school ni akra ono kra so se ne mama wo kokon ba bu no wa ne mi mama ei ye kan no tuma akra bone nti ayem hihye asem no kan se no akan se say na wo say police for eboa onipa otisa na ya je ne complaints no edikai no police for no so munya bibia friends professionals a omo ti ase ewo trauma akwala no ana nipa na ya rape no obekom nti oba enye like normal case obi very so muma no first of all me cool so muma bibia say ohun se o ye very cover no ato no answer Mama anakasa but here no abia na
either say time constraints and I say police force were pressure to be fair to them. Right. Yeah, more pressure. And maybe dogs for normally say domestic violence and I mean specialist areas. No more maybe more in India omo de bedges anko for na je omo. Nti omo come down where answer. Omo bisawa no one who say bia ahamu be say police report which is omo malforma. What they call a friend say I sabia a doctor didn't so be share was in the answer doctor na answer to metro one masem and na the obekano I bet you near their account at their command doctor no or no ready as a case note answer why any examination now no so report in a bar near the account say okay we na obekan doctor no so afọ to say maybe akoso a enye wona say police ne betimi atia Anaa say obetimi aka say onya to say in this year be yes police ne year complain we no say police for no quarry nyame anim bebe omo di case be ba no police report omo ni ska omo di betua ti police ne wo say emra kwa mu no mo regulation chese wo so odi wachi e de ukọ na mo koye report but omo no kwa kotua nto ya no yi na ni ma me for ba no court to bra wa mo ba mo for report we emra nti wa ma ono so no waja to baby obetimi edimochi aba be check say report won ana wan farmer say una we see a report no wan farmer there so wa wasem and why asem pa because me am kai sometime ya ye wo me ba holiday that time me nya me tina fie me ne I was buy ya court ba ye nya problem we report ye call police station ye call ye omo say omo ni ska omo de be fa na omo say paper of metro so ye first can ye go to paper number tell no sa no yeah, because near here, but another institutional problem. But I can't be as no. I will say, Obi a report no. You and I be omuni bio. So yeah, because dear money they bo. A man sang or buying. Inti no san no I mean nim dear, but a police in the bed to me didn't see kaye. Now what claim? And also near some and only asem no ye be ko break ba so ntiano said now me ref when you and only kwam ya say so ntiana na because I know we tumba na wonim be man says be man a noble person onye ni packet wo yo hene wo MP wo ni petichu skani bi nti wo say na wo fianga ga we wo na wo de e bia na lawyer for ana wo lawyer so na wo pa say de otie na vim de do abese lawyer reprofessor so ho ko na wo lawyer e ma ebu ni so wo de ye de froko oh bisa we can an example we can an example say lawyer so you be o teach sir want to me nka say me for dance here bra yen sir for asem so ho ko want to me yes sir cause e bi so di ntro ewom sa se boni bia de obi so timi ebe di ntro eto so wa wi amade se yo wakobọ me wetimi na enim sa enti na ye hia sa ne me nyina na ehu sa ampa nipa no asmo kan odi no kre enti ewom so nkrofo di ntro ende e wo ho enso ye nyina ekwe gina court na ema ya hwe sa asma wa be ka no enokra na anti court ne be ka sa entro no anase ne nokre enye police ni na say obedi enti police into me fair complain and no fair suspect nka say ye be siesie no ho pesika ma no tua no court ka pata na entwa asem so onto me nyesa ono obehwehwem wo police ni wadwuma ne say hwehwem yakoye medical exam number yakọ hospital number yewie yo osimesi ampa yakofie ho ekobusa saa dey na boni frɛ bibi alibi ayina wo he ebebusa so ana wo he ana me wo fie ana na me ni fie asem ni si ye na me kokuro ye behwe sansem ni nyina nti omono ma betena se yo case then ye hia say no your ba ampa usa and yahwe ni age ni ampa we 4 years ana we 5 years only 16 and so ye twa report ni dross ni bibia ni abrante no ampa no ne namfie ho wewie now the court see but you go break but before I go break mpacho say okay say the slightest degree of penetration because bibia de be rura bia but na be say mbusa say so obi de nensa obi de edua obi de ne abroche for dia be say dildo ene vibrators ni ade o de koya because eno so ye monato na ye mra no efia ye nu ho
English mem na yekofae no omo edu ho na yen ndu ho nti yen de nde nipa bema ubanso wudi wura enye rape ana enye defilement you be a friend indecent assault ha eno na ho asotwe no e wo fam kakra mani nkyerɛ sɛ wɔsɛ nkurɔfoɔ yɛ sa asotwe no wɔ fam mani nkyerɛ sɛ ayi kɔyɛ wobakɔda fie ase 1 na 6 months deɛ wobɛda sɛ woyɛ indecent assault na mame na wase na ne de ensem bebre ne yesua ne ha defilement monato akra oni emfie dunsia any rape eno so ye monato de wa different emfie nsia eko ti mema no oni me beba ne aba behwe se aware bebre wo Ghana ha boyfriend girlfriend relationship bebre wo Ghana ha omatoma no monasa omka okokan police ni okra ofere journalist bi kotia owewe akra kotia umame kotia unue bi kotia no say okra o tutu ni ba o de na say o de chiche na de oboy anti omo awa na ye den ene sa na ye nyina te ho wa oba wa fo unim na akoka che wase se de ba yije ono se o de oye oba kokoni ti e ba ni aba beto so say e free ho kɔ no de na wo se oye se mra ne di nipa no kotumu a na to ma wie o na wo ya wo sa na e wo da wo na ade na tumi twate se video wo trim de na obeye ye ba sisi ane abetwe ministry otikojaba onu ministries no onu ministry for no this falls right at your doorstep yente mu come we need to hear you on this matter ye ba sisi ame okay sanani ye from Vim lady abusian for yasa mama kwa babio ya ba live ewo me okay sana Adom TV so still like you so a ye hwe monato ho asem de wo se unhu de ma wani beda ho oba okuta nkora nketo a obema wo nkola nketo a de wo se oka ene ye wo teenagers omo ko BC omo ko JHS SHS de wo se oka che omo o se ye serious education na maya ni nyina hu wo so awo ye oba pani a waje ye wo se wo de wo Vim wo so a abro so de bema bi be ye wo no ebe won abo so wato mo na pa ba to de ase ho de bia na real na edreni so to me enko kanti yasanto aso ewo me case na lawyer Edmond Mark Efoli wo Gimpa Law Faculty ni lawyer Joshua so lawyer ni mapa UK lawyer wa betina Ghana yene o mo twetwe nkomo na engusu ahwe adesua no de na ebetime sie film lawyer na me busa wo asa na yeko break na me busa onu abema na aka se hokra de omo omra o de omo de niema hyehyɛ omo ebewe wo na Ghana de ebi ni hosa mampacho asem no yede akwa wie yenya evidence na wo koti wo criminal code ni nyina mu awie no na ye di nipa no kotum ana ase bia ade na anye yi a ebe wo enya adanse wo nya evidence fun ade ndi akomu den na wo se wo ye particularly medical reports baby wo oniska bi se bra so se ministry ni tua ka na yo enam sa niema no sunti na emre afi 2015 Ministry of Gender for a year Child and Family Welfare Policy because me who say si jama aban enhyehyeye na police phone timintua social welfare phone timintua nti ya ka say you asem na si wo se mpota bi mu no so ohini o ebusuafo ewo ho dan yo omon kambom enzo areho se na won say we be si kura na ye ebusuafo na ha bi ana say wo fa bi na wo fa si bi na wakoye enti say ye kan sisi amom de the ministry no e bone ho modern minim say emra na me wo hompo sika ne ani bi wo hwe budget no wo chichem kura na yenya bebre and so say ye behwa na bia ye hwe say be fa NHIS ni mu a ye fa health insurance ni this will be basa no be yes ha test no hospital na examination na ndie na nka yanje ne hwe ne de afa NHIS ne nyes ha dia enkrofo bebre si wo nkurase ne ade ye ndwe hu se wiase ha amanyina aku no United Nations ne aye hwehwemu hwe se Ghana sei no ekoka be afi 2015 no na ohanchi chemu kra wi a be 80% no ye betna I say Accra no ni Kumasi ni near the bank and ye betna internet say Kurase life ni e free ho nti ni bie beba nti ye ba no ye hu se sa atuse ye ni ebusuafo mra ahemfo titiri o ata ahemfo isu na ebi mo so ya na mo kotena asem so say o ya bia
oye de hye oye nimonyamfo bi ohene na akra worry bi fra enti ase na we de yen kan fie ya ana won say ya mamre kwan so no ase obi ye kum nipa wa ware ase Christ kotena ho saa ne ade nti ohene no so ahemfo no so mo tumi so mbeseto asema na Debi asema ohene tumi nseto ohene ntumi nseto me osofo ntumi nka osofo nka me ka kire eyi asofo ne ahemfo ne me sre mo empenifo ni die mu a ema mo nsiesie nsem sei wo fie esan se wo siesie ebi kura ayi ye krom ha kura esi na yakasa ne ware no ha na nim guase amba wo pira se ni yempa obesu ni yempa ze kropa wo ni mu a obedi ya opa so papa we ya oto me mu na na me na akotena sane mwa enkwala be free ma ba enkwala no kra no penkwala na asem wo hu nti ye srempinifo no se sisa monhwene yemfa nko police wo nko siesi a police fo say their George kan ye no asem ni be sie mu me anya bia mra na me practice Madina police station oba bi ba sa o suni den police ni bi ogina ho say ana wo be ma fa okra na ayi wo so am say there be officer yen kan sa sem we ya pa se be ma fa ne sa nti on fa ne sa say on tim fa ne sa obukwa we asen wono ma we say akra die sie uni say another case o girl na di 18 years oni e be ma no bo no sure obu no ana osan de assault kra kan obu no ana oni ne da rough owie no de mosquito na echichire no ko osen no yes osen no ana ene girl na kasai osen na kan ho eno kra bo na se bone na kodos ono offenses na kodos wo bo a wo bo no so kra no eno kra so aye offense e be kasa assault wa bo obi sa no ne kra kan ho eno ya wo bi sa senti bi ato na obeden nipa ne me so be psychologically no and then na wo girl no betimi aye for you know na girls here na so mo commit suicide na bi kro obi na aye o mbibi obewo wo nti ye hu no ya busa nti lo amame ma wo na mbusa se ma mbusa wo ni abe me ya say ya awie no ye pese process ni ade ne ko wa fa mu nyina awie ohene ana pani sofo mukro mu hono mu UK ayi sofo ntumi nya on tem to cry ho no beba mu a asem no awie no na counseling side say o manga se be fa omo professional ye train omo a omutimi nipa kasa emotionally because ebedwudwu akuma because sad they were emotional damage say ebetuma save for life and untina criminal injury compensation board cry no some serious cases no omuma uska towards that emotional UK hono mo the say offense criminal injury compensation board na Ghana has ye ni bi no wo be ye den because no one say criminal procedure na ye dey ye yanchi nipa anu tina man go for bebe nko court no yanchi ne ache no ne ade ne ko me na me court reporter we to me rape and deforming cases judge ne dey na ba no bo say sentence we bia maximum sentence 25 years not ne ko IHL hard labor not ne ko na victim no ne ma me ne papa no na nti yenya den omo busa court say den na court be ya mo compensation bi eni wo ti ne bana na se atukro no ne bana moje enyu no ashama baku bi si ya onipa ne akora ndan ma ne to na se tekosi ne to fistula complete nti eyanya akora ne den maybe mredua I was say some of the lawyers no I tested law no say why you convicting area no only why a civil suit and claiming damages for the emotional your friends saying damage no nipa no ho de obeko lawyer Ghana ha rape case we na deferment ko be wie no na 2-3 years itwem in a case like this ya ba bonten na bi on be ntem but most of the time ache nti wo san ko file civil one bet you filing fee no filing fee so ya sem It right, we don't know the ministry no na dey nyina ye adwuma say in this case no nipa no on ko police station first one ko nisika e ho ko tua we medical report kra na akoya asemti as for mine no mo na mo ne o we dey na henye ai betimi aboa ma ye ka say o report say be nya no hunu ne dey report obi o ko be fro cancer no ko police station see as for mine what should we do ne aboa nkofo sa yo if ya ayi na said ya Ghana ha ye dey sika bibia ne o ye niska ban niska enye sika na ye ni nyina misua bibi o Burundi me ye adwuma bi ma UNICEF for UN for mo hwe nkwala ho adwuma omo adwuma bi wo Burundi
ɛyɛ bibi ketewa bi enti na court file na mu use wɔ court no enkwala de ni nyinaa na yɛ orange nti je say judge o police ni ai wo hu file yɛ orange pɛ fe bibia to nkyɛn na hwɛ ɛno nti na ma nkwala cases no ɛba tempa case be ya kwala nti obetimi ayesa sɛ yɛ monato ni ade ya oba panimu kura esan sɛ de yɛ ken engina so no evidence ne ɛyɛ ade bia wanyɛ ne ntem ɛbɛkɔ nti yenye nhyehyeye bi a esi ya masan hu bi so ɛyɛ Zimbabwe na yɛ adwuma bi wɔ Zimbabwe saa na sɛ bibi saa topɛ ɛyɛ NGO kitwa bi na ɔmo yɛ saa ɛyɛ nhyehyeye no de ɔmo yɛ ne sɛ na ɔmo wɔ lawyer ɔmo frɛ no na ɔmo lawyers bi ahyehyɛ so opani we de si apɛ be frɛ wo te yɛ frɛ lawyer na ɔmo afrɛ social welfare ni baako na yɛ frɛ police commander baako nti ɔmo fa nipa miɛnsa aha nti asɛm ni si pɛ I say team I know. Ntinya wo na obetua NGO na nkasa betua. Ye hia bibisa. NGO na eboa. But na nya da bia mpo ne yema omuska. Lawyer ne say omu nyina to om je say e adoye a wo ye. Nti omo ba omo hwe o me ami hu bi. Within 2 days 3 days na say omo nya evidence ni nyina na omo court ano no. Omo du court nso a judge no so sa Gambia kura me adwuma ho ne ye bisa. Nti na yese enkwala court no children's court no judge no onye hu bi sape na ndie ntem so a la da be na mbaye bi wo kana sisi ya de na yen country na o country anti otikoyi on fa Nancy from sisi aso na attorney general abe mo akoye mai sisi from CJ Oba Besia AG Oba Besia Women, Gender and Women Ministry of Abesianti between Nipa and saying, yes, 3 wise women. Mukabom na mote, mope, na mo lawyers, so unkamo de mo for ye. Because Musika no into me to ya. Or baby will be at it, only be. Nakama banama cambom sa, Obia yos, and Cabo case seba. I worry for ni biti, I worry home. And I do be a tournament. Oh, a poor lawyer, I say, when ye easy a you. A be bad, there be a good mosu. Ne ye yire no ne dade bia o tumi nkoka okoka eyenim guase osofo kra de ne be preaching and no na me brai akan say bebia adwuma wa ye nkofo bebre human rights of Africa bindimo mo ono ma ye adwuma enti maka chen say me agipa nti ye be no be bisa o I mean yeah support nti advocacy no so mo detail echi a yes we are crowd say any say airtime na ye de bebo afore nse mbati ekon dia na ye nyina ye yi nse tofo kan lawyers kan ne enya obi a na ya police ni ba ku mienu bi omo so omo penkola ye yu bibia na ye hu say de be nti because human body no inviolable I say enka ayesenka your friends are buying no ho no na o ma na ni kopa say the aman nyina omotumi aye no because mo fa ne say nipa human dignity no part of it say obi be yewade a enya especially in such a wakoto mo na say ho no enya kura nti omo discuss eshempa but I say no ye tietie ansem so and amamre no so eka ho amamre no yes because I said I do be a me angaza me wo so dia wo ne asebu kwa man kase ne we traditionalism so now so do be a say ye hwe na dia nya wo ho no culture no dey pa rich but aspects are enya no yen free wo no yen fa nko ye nim right nti me director ni me producers na ajatum say me wo case na ye be di enim ye be champion ye be ye de say dede na wose ye yo say ye sika na wose ye kopo say de bia ye be stress 1 cd 2 cd o ye be ka bom ne ye de ato fund bi mu ne ye de sa foto na boa akola bi obi aye ne sa justice for every akola say de ba akola no say kasa kire kra na koma beto ne yem nyeso obi wono ma on to me why da o obi wono kra nyeso on to me why da ne kra ne dwane free no emma bi o ya so ba bi kra no say be ye ko ware oba na ye ko test hwe nti say ade na ti a unya kunu nti nya ne photo na obi ne di private the whole world I say bi ase oba na obema bi wo kra no aye say oh awie oni unya asem no di gina bonte no ye o na ade na wo so obi akra use na che say ahomte no asan kai wo ya wo no
ebi nti oh yebeboa me wo case na say the lawyer for lawyer Edmond Marco Ifoli ne Joshua Ajatum ne nyina be ka bom na fe ade we aka wasem oye ntumi nkoso enye dedede bia na abetena mona to bi ti ana abetena ya bre e wo se hwe se de na ye de aboa ye ko ye no na nyina ba ma me ko questions tin bi so meba abebusa lawyer say obi to obi ade na obeye Abrante ba ko see if I just love said the mutu enkrofo no efo no na ya to a man so for so mo check o mo dressing o say Richie oba bia all right or dresses e no ka chere no be ma bi trio to festa oyi ni bum oba bia nkoto o be ma bia mo na nti pato hu no a iwani Air Force ma yi nso enyi ni mi bi na he nti Richie so that is no excuse eje penny ewo domi Afghanistan o se fia nyakopo sha ono lawyers entity amode ma park anoche se ono de fia meme wo issue bi nti me de me number ba ya farmer lawyers na omomo ame ya kwa chi no se even ye hia se ye pressure aban pa sha se pressure omo na nsem we so omo kata so no munyai Isaac Apia no se really vim we are very hard working meti ofra no panwume na oda won TV so and I do afojo Emmanuel se if I'm enjoying the topic lawyers ni madie papa senior Joshua Kofi no say if ya why ye ni nyina a good topic na mo discuss e futo e de man na adwempa hene GH say if ya mehwe mo Nyankopon hyam e wa Adom TV minister Kisi Edu no say great topic if ya na Nyankopon hyam ma me say wa say me tie dwumedie no wo Asempa Washington Aaron o say that's vim right there my ye dwuma beggars enkoma o lawyers nshra papa Kofi Kunadu o say me enjoy topic na ndo hene ba brema kusi Derek say my ya de yara agati o say if ya ma metu me ho for papa ewo akwanche na mude aba no ya kwache ene Aisha enim yeke o say good topic if ya ma no eyema ye pa abna oyampa ene NS Asante NS squad o say if ya me po number because me we issues bi da kwa me ya ena we afi eso otie ewo Asempa o say Yakopon sham because ene de mude aba no madwene ho amenti ase chese abro madwen so maya de pa issues na mo discuss na alam leo that lamte was see if you na ye the answer of today you say nkrofo bi person be ka topic bi say so why de enya lawyers de aba na blessed Tony law see if you kokoro to me any area better na akwa do see if you maya de papa if penso say Onyankopon sha wo lawyers no omu nimade e ma no etie efutuo na omde man no lawyer ne kwakwa ma musa de na wo so obaaye wo de onu ministry na ye adwuma da psychologically wo yam show bi oti gate oti door pe na ne machine de na wo so ye yo se ato ana se abrante bi eyi suban bi saa na ama wo ye mahyewa bon humode anya kokuro na ka kire eyi opani bi ana adamfo bi ana obi a se wo betime de wo wira hye ni mu na yesre asofo ana adamfo bi ana antipani bi ana se wo fa bi mesre wo ye ka kire wa enkobo hu de ya de wuru bon na ensentwerefo ye beti o mas mo aboa ye pa mo kra ne ya mo mbodin ne ade mo fa din da mo ye ne professional pa enti ka kire obi yo na Ghana for the som nyame ye pe asole ne ade nti asofo ne asole mpanimfo ya mo na enkrofo ba ka kire mo ndwudwu mo ma nipa ne nsanya ahwehemu woni mu se ampa metimi atene wiase because ye obi crap so okunu hu ta wahu se mpaye na obebo ana obeso ne mu esanse psychologist na de organ en nurse na se ebusua bi na mbetimi kra na mo wo ehu sika ne ade amofa nkohwe psychologist bi mesre parliament nso e wo se mra ne sesa ye momodin na ye ayi efa ye se mra efa monato ne ade hu na ye sanhwe ne bio ebi ne ye ka se nkrofo de eniema hihye nkrofo ase ne ensa ne ade na meka baguso ama mema no kwasi ya mema no so ka se ma ne de ye o sa ai mo mani bi nye mani bi nye eno de me kan ya me kan ya tram ade me kan ye ne da bia na se be me bi gina so ano peso ye da bi oba kura betumi afo so be ma enso ye be ne den tanya za mo bo fo mo so ani yanka bi so ma mema no se esan se UK mrana sesa ama rape ni sisi a obetumi dia ye obetumi dia ye bema nso ntiem ze no so ye mema ne ni beje kakra MPC ni ade mani bitumi de yo mo ko campaign sa ono bo ye me na ka cho say me cover politics ache ono bo de yo ye fine ono bo ye beto aba ma ni yesuso ni musa ade na obesuso be ma musa
Say no seduction. Who seduce no. Oh, 2 years and half any panel so yeah. Ejema no so say me ne lo aya adwene. So ho. Enti sane nya kokudro ka kire obi na wonya sa counseling na say kasa kire yesre nuanum psychologist ni adin so ma ye nyina yemwa ha na ye ma manfo ntimi enye yi na admo won't say we say nka much ma ye na say nka hospital bia anya resident psychologist post hey psychologist no eh some doctor go say wa kan abre it's true say ko bi enya psychologist and nka bebo obi on live say yo it's true yo lawyers ma me na mo say na de mo bo me pa lawyer Joshua UK lawyer and wa ba Ghana ha ya da say lawyer say and na do nim dia bebo sanso na lawyer Edmond Makwefoli me am a former lecturer of Gimpa Law Faculty enti and wa blessing baby because what the classroom child you no makọ and it's every student in sema but na abochi timi abetwa mitikra asema ye dean papa we are na mama fans na say we dey compensate no enti etia na mase ma na photo no me fa memma no ondi 16 or the chew kra o why ma oboko bran fan ko wo mesrew obekọ akodam uma me una hwe no una atoma ma me die na ye twe wase a mesrew ma mo nyina nye eho afuto ma no ebe obi anya pepper spray nyasa on perfume ye spray eho a wo de pebi te be ma bia no de spray gu nani fana asem so ho nko opa nko tua ati ase obi atua nto ko tua